kgasang ka tlhamalalo go tswa toropokgolo Gaborone. Phirimaneng ya gompieno ke go kopanya le nna o lebile Samoka a re bone ditlhogo. Tatana Dr. Mokgweetsi Masisi a re moletlo wa makgadikgadi EPIC ke ona le tshwanelo ya go gola mo ka tumang lefatshe ka bophara. Tona wa ditswammung le kgotletso a re lefatshe la Botswana le ka kgona go rekisetsa la Mozambique motlakase. Khamphane ya Okavango Diamond e rotloetsa kgaisano ya Davis Cup Africa e simololang ka la boraro mono Gaborone. Topotaposa ke yona nang ka puo ye di atla mothetsong ka mogela a bodi amogele maopegong ya ntlha Tatona Dr. Mokgweetsi Masisi o supile fa go le botlhokwa go godisa le go feta moletlo wa ngwagalengwaga wa makgadikgadi EPIC gore serodumo sa one se tume lefatshe ka bophara o sa dimositse se gompieno kwa toropong ya Soa kwa moletlong o tshwaretseng teng monongwaga Batswana le ba ba tswang kwa ntle ga lefatshe leno ba le 134 ba tsere karolo mo motshamekong wa go itatlha mo lefaufaung kgotsa skydiving a rutlwe Bethany Mandu ka pego. Matshwititshwiti a batho a tsweletse ka go tshologela mo moletlong o wa makgadikgadi EPIC o tshwarang ngwaga le ngwaga mo lekgadikgading le la Soa. Mo ngwageng ono Tatona Dr. Mokgweetsi Masisi o ne a tsena mo moletlong o le lekgetho la boraro. Gareng ga ba bone ba mo patile ke mothusi wa gagwe motho Tatona Reslamba Tsogwane ga mmogo le tona wa tikologo le bojanala Re Dimizweni Mthimkhulu. Maitamo a ga Tatona ke go bona moletlo o godile ebile o kgona go ngoka le bajanala ba ba tswang kwa mafatsheng a sele. We just want to grow it, to move from being just an international event to being the epitome of international events, the premier of international events. So as Mr. Mthimkhulu must have told you, we're going to try and get 2 C-130s to put as many skydivers in the sky as possible. But that will depend on BTO. If they want 2, we'll probably give them 2. But if they're happy with 1, we'll still do it with 1. But we want to grow it. We want to grow more citizen participation in this sport. And we want to be able to attract others to not just join in, but also to draw others from outside Botswana. We want to take the participation and the brand of this event outside Botswana. And we'll attract interest in other countries to do it. But it must be known from this place because it's classic. And I also want to try and get members of the media to jump. You know, some of the plans that he has for next year will amaze you what we'll be doing next year. Here and also during our independence celebrations for skydivers. And also beyond. We want to take it to even beyond our borders. He'll talk about it because it's his baby. Now, you'll also see that we have more stalls than last year. Because we encourage Botswana to come and cook so that we are people, the world knows that we are a beef country. We have the best beef, we have the best chefs, we have the best cooks. And that is happening behind me. Lefelo le la makgadikgadi ke lefelo la tlholego ke ka mo le kgonang go ka tshegetsa moletlo o tshwanang o wa makgadikgadi EPIC. Batswana go rala lefatshe leno ba rotloediwa gore ba lebelele kgotsa ba sekaseke mafelo a mangwe a tlholego a ba ka a dirisang go atlolosa bojanala. Bethany Mandu, BTV News, Soa. Tona wa ditswammung le kgotetse re lefoko moagi yo a neng a le mo lekokong la ga Tatona Masisi kwa Mozambique mo bekeng e o kaile fa loeto leo le file mafatshe sebaka sa go amagana megopolo le maela go fetla motlakase le go sekaseka methale ya go rekisetsa lefatshe la Mozambique mo isagong. Re magobile se morago ga gore Tatona Masisi a etele madirelo a fetla motlakase a Kahara Basa hydroelectric plant a tlhamilweng ka ngwaga wa 1975 ebile e le mangwe a tumileng go rala kgaolo
ya Afrika. Madirelo ao a hetla motlakase wa bokete jwa 2075 megawatts mme a dirisa boitseanape jwa mafaratlhatlha maranyane a tlhomilwe mo tamong ya Kohara Bassa mo nokeng ya Zambezi. Maranyane a na le seabe mo itsholelong ya mafatshe a Mozambique, Afrika Borwa le Zimbabwe le a mangwe. Re mo go buile gape gore lefatshe la Botswana le ka nna la rekisetsa la Mozambique motlakase mo isegong. Rotlhe re le lefatshe la Botswana le lefatshe la Mozambique re mo go bidiwang go Southern African Power Pool. Ke teng go eleng gore lefatshe le pegela le leng gore le ka tswalena le tlhaelo ya motlakase le kgona gore emeletsa motlakase mo gone pool ya teng. Ya le rona ne re batla gore re itemogele gore ba fetla jang motlakase bona ba bona dikgwetlho di le ga kae le gone gore re bone gone gore motlakase wa rona ga re tle re o kope kwano wa botswa ga kae. Mme tota segolo kana segolo ne re lebile gore re lefatshe la Botswana re ikeletse gore re fetle motlakase o lekaneng ebile re kgona go rekisetsa mafatshe a mangwe. Ya re batla go bona gore bona tlhaelo ya bone ga kae a kengwa mafatshe a leng gore ka re ga re simolola ka bo 2027 re na le motlakase o montsi e tla nna bangwe ba mafatshe a leng gore tla ba re ba rekisetsa motlakase. Mokamedi wa lephata la khiro ya badirela puiso la DPSM mme Gaone Matsholo o kgothaditse babereki ba lephata leo go bereka ka thata go le re diphetogo tse di ka thusang go tokafatsa le go tlhofofatsa go isa ditirelo kwa bathong. O bile se kwa moletlong wa go akgola babereki mo ga borone o maikaelelo a one neng le go rotloetsa mowa wa babereki wa go dira kanatla. Ke letleletswe Semola kae wa bega. Letsatsi le ne le tletse ka monyenyo le boitumelo ba babereki ba ne ba lemogelwa tiro e ntle e ba e dirang. Babereki ba ba supileng boineelo mo tirong ya bone mo dingwageng di feta 25 dithakga ditlhopha tse di berekang ka thata go ntsha maduo le ba ba kgatlhileng leitlho la baokamedi ka mmereko ya bone ba ne ba fiwa tlotla e maleba. Babereki ba go kailwe ba nnile le seabe se se bonalang mo katlegong ya lekalana mme ebile ba ikemiseditse go tlhotlheletsa diphetogo. Much as we are here to earn money and to grow, are you here for anything else that will affect your nation? Are you here for anything else? Re ka tswa re batla go dira madi mme re tshwanetse gape re lwele gore re nne le mothala go thusa kokomane e tlang. O ka tswa o sa tsaya setse le motsatsing la gompieno mme re tshwanetse ra bereka ka thata go tlisa diphetogo mo tšhabeng eno. Be content that in your corner the difference you are making is not only to the people around you, but a seed that will take this place to the next level. Whether you are a recipient of an award or not, you are part. O tshwanetse o itse gore o karolo ya loeto le re mo go lone la go tlhomamisa katlego ya lefatshe la Botswana le go le isa pele. Swimming our nation and taking it to where it is supposed to go. Morago ga go lemogwa babereki ba ne ba nankola botlhokwa jwa go bereka ka thata le go sala morago mekgwa ya tiro e kgatlhisang. Ke batla go leboga director go a ba kgonne go mpona gore ke bereka go le kae ka gore a ke re ga o bereka ga go wa bole o bereka hela o sa itse gore go na le go lebileng hale go bohelong gape ke tlhalosa hela gore ga o dira selo se ntse o tsene pelo ya go yo themoteng commitment gore o dire sengwe le sengwe o itse gore o dira gore maduo e nna a khotsogatsa gore go nne le maduo mo tirong babereki ba tshwanetse gore ba bereke ba itumetse mme ka jalo ke gona go tla kgonang go bona go nna le phetogo. Re itemogela thata gore gantsi tlhela gore babereki ba bereka ka pelo tse di botlhoko jaanong ba sa tsenye marapo mo diname. Se se tona thata ke gore ga o tla tirong itse hela gore o tle tirong o e bereka ya go e bereka ga le gale mme kgaisong ya teng e se ka nna ya gore ga isenya le semamma o ga isenya le wena ga o ga isenya le wena go nna botoka thata ka ntle ya gore o tla bore se ke letseng ke se dirile maabane ga ke batla go ke se dira gampieko ke batla gore ke dire se se botoka go se ne ke se dira maabane. Babereki ba kgothaditswe go emana nokeng le go dira ka natla mo tirong ya bone go tlhomamisa katlego ya makgotla le makalana a bone. Ke letleletswe Somolekae, Botswana Television, Gaborone.
go aga le go nonotsha botsalano jwa barotloetsi le batlhokomedi ba tsa bodiragatsi go kailwe go le botlhokwa mo go godiseng mogama wa bodiragatsi mo lefatsheng leno. Se se builwe ke mookamedi wa lekgotla la Cosbots Rre Letlhogonolo Makwinja kwa thutopuisanong ya lekgotla la maloko a mogama wa bodiragatsi la BEPA. Amogelang balatlhegi ka dintlha. Mogama wa bodiragatsi o tsweletse ka go supa kgolo mme moopelo e le one o di gogang ko pele. Kgolo e rotloetswa segolobogolo ke tirisanyo mmogo ya badiragatsi le barotloetsi ba mogama o. We need to focus on sustainability. We can create events that generate. Re tshwanetse ra itebaganya le dikgwebo tse di ka dirang letseno le le itshetletseng ebile di araba matshwenyego a lebaneng setšhaba. Re dira seo ka go tlhaloganya se se tlhokwang ke barotloetsi ba rona mo mmarakeng. Understanding their needs, offering unique experiences, and providing tangible benefits will ensure continued support. Some of the events, there was like no effort made. There was like no effort. Or because what's happening, we've been doing it for a while, certain things don't matter anymore. For the sound or security, or we don't need fencing anymore, or whatever the reasons are. Why we cut corners as the promoter. As events promoters, se gantsi re bona go na le kopo ya go anamisa se se dirilweng mo maranyaneng mme jaaka batlhokomedi ba badiragatsi re tshwanetse ra amogela dikopo tse dintsi go tswa go badiragatsi ba kopa gore re di anamise. You help us generate sales. Thotloetso ya madi le go tlhabolola ditlamelo e ka thusa go godisa mogama o go ya pele. We will continue to make sure that we fight for more funding to make sure that we see this sector growing. Re tsile go tswelela re netefatsa gore re bona thotloetso go thusa mogama o go gola. Re solofela go bona bana le seabe ba bangwe ba tsaya karolo. Re ithutile go le gontsi mo legatong la ntlha mme re tsile go dirisa maitemogelo a go godisa mogama o. From our stakeholders and partners to make sure we perfect this, we make it grow. Morago ga go amogana megopolo fa badiragatsi ba supa fa ba le matlhagatlhaga go dira pharologanyo. Re dumela gore after season 3 re tabe re ha di-testimonies master class yeo o tile ka maduo mind you creative industry or nightlife economy contribute hugely to the GDP of this country. Jaaka tirisanyo mmogo e tsweletse ka go gola go solofetse gore mogama o tswelele ka go gola go nna le seabe se se bonalang mo go tlhabololeng itsholelo. Amogela molatlhegi Botswana Television Gaborone. Mogolwane wa Debswana Season Economic Empowerment Program re Matebesi a re gona le ditšhono tse dintsi tse di ka tswakanyang itsholelo mo go tsa moepo fa bua mo thutopuisanong ya bagwebi ba tshwaragane le ba lephata la Botswana Investment and Trade Center BITC kwa Francistown. Re Matebesi a re fa go ka tlhabolola tsamaiso ya phatlalatso dithoto go ka tlhama mebereko. Abigail Madurobo wa bega. Re Matebesi o supile fa dikhamphani tsa mo gae di retelelwa ke go neela Debswana dithoto tsa boleng fa go tshwantshangwa le dikompone tse di tswang kwa ntle ga lefatshe leno. O ne gape a tlhalosa gore ka lenaneo la SIP, Debswana e kgonne go abela dikhamphani tsa mo gae dikonteraka tsa go ba thusa ka lookwane dithaere magareng ga tse dingwe. Back then it was bogologolo dikhamphani tse di tswang kwa ntle ga lefatshe leno e ne e le tsone tse di dirang dithoto tse di dirisiwang kwa moepong. Fa tsa monogae ne ba neelwa dikonteraka tsa go dira ditiro tse di potana. Re le moepo re ne ra tsaya tshwetso ya go rutuntsha dikhamphani tsa mogae go dira dithoto dingwe tse di dirisiwang mo moepong. Bo cleaning, bo security, those are bo supplynyana e sa tsenyeng dingalo gore no rekele di-exercise book tsa dikwele. And that has been the journey. And there was a big localization drive, if you'll remember, in the mid-90s, late 90s, around localizing some of the technical positions within the mine. And this is where our Citizen Economic Empowerment Program comes in, where we understand that there is a lot of value that we can contribute in the economy through our value chain again. Lefatshe la Botswana le kaile fa le bata go itirela dithoto gore ba rekisetse mafatshe a sele. Ke ka moo bagwebi ba mo gae ba rutintshiwa gore ba kgone go itirela dithoto. An export-led economy will mean that we have. Re tshwanelwa ke go fokotsa kgotsa go emisa theko ya dithoto kwa ntle ga lefatshe leno mme ra godisa dipalo tsa dithoto tse di tswang mo lefatsheng di ya kwa mafatsheng a sele. Re le BITC re itamile go ngoka mebaraka ya mafatshe a sele. Or the number of products that we want to see live in this country. As BITC, it is our mandate
to bring or attract FDI into the country. In doing so, once the companies have set up in Botswana, they are operational in Botswana, it is equally our mandate to help those companies find a market for those products outside the country. Bangwe ba bagwebi ba re se ba se anyileng fa se ta rarabolla mathata a bone a lethoko la madi. This workshop will actually be more informative. Thuto puisano e re fa dikitso ka re kgona go lemoga mathata a lebaneng dikhamphani tsa mogae jaaka lethoko la madi. There's quite a lot of heavy competition that we are going through, but Debswana has empowered us through a program, Tokafala and Debswana and Ministry of Trade, to supply Debswana with protective clothing. It's still going on now. It has its own challenges. We are going through them. The main thing I think that we're going to look at in the next step is the financing part of the model. Thuto puisano e ne e tsenwe ke bagwebi dikomponi tsa moepo magareng ga ba bangwe. Abigail Madorobo, BTV News, Francistown. wa itshole dikgang tsa Botswana Television ra tswelela mogolwane wa lephata la banana bom metshameko le ngwao mo kgaolong ya borwa re moeti go disamang a re nako e gorogile ya gore Batswana ba tlhagafalele go tla ka methale ya go somarela le go boloka mekgwa le kitso ya ditsatlholego a re kitso e ka thusa gape le go godisa itsholelo ya lefatshe leno fa e ka tswelela ka go tlhabololwa re go disamang o buile se mo thuto puisanong e neng e tshwere ke lephata la gagwe le tshwaragane le lekgotla la ngwao la ga Malema Cultural Project le bana le sabe ba akaretsa baeteledipele ba motse le magosi kwa Kanye o nneile ntokolo le kiso go fetse makwinja ba bega re go disamang a re maikelo a thutopuisano ke go tsosolosa ngwao le go rutuntsha setšhaba ka dingwao tse di farologaneng tsa merafe mo Botswana di tshwana botsetsi dikgafela mmino ga mmogo le kopelo le tse dingwe le go tla ka ditsela tse di ka somarelwang ka tsone go itsa go latlhegelwa mo go ka felelang kokomane e tlang e fela e tsaya malebela mo dingwaong tse dingwe go sireletsa ngwao ga se go isireletsa hala re bua ka yone go na le gore re isireletse re be re ka dira gore jaanong re e kwadise e go itse go te ngwao ke ngwao hela ya Batswana ye hapegileng re setse re na le tse tharo tse re di sireleditseng re na le dikopelo tsa sekgatla tse di setseng di sireleditswe re na le dinkgwana tsa sekgatla tse le tsone ba di sireleditseng maloba go ne dirwa mmino wa seperu o le one o sireleditsweng re diragalelwa ke dikgwetlho tsa botshelo tseo ka reng go ka twe ke diphera ha e se botlhodi tse tsotlhe pelaelwa ke gore di diragala jaana ka go bo re latlhegetswe ke ngwao ya rona e neng e na le bosisi le boitsholo le boitshwaro mohumagadi wa morafe wa bangwaketse mme Mmasitsebe ga se itsiwe wa kgotse maiteko a tlhalosa fa se ka nna tshimologo ya go fa ngwao ya Setswana seriti le go ka lemogiwa ke mafatshe a sele. Culture does not only provide us with a sense of identity and belonging. Empa ha re ka ya sebedisa hantle re ka fumana e le engwe ya dintho tseo di etsang hore re phele malapeng a rona le ho hodisa economy ya rona naha ka bophara. Le ha tsela rona la Botswana ke leloko le leng gore ke la tumalano yone ya ngwao ya sa tshwaregeng ya mahatshehatse Botswana ga nna ba monwana tumalano ye o na itlama gore lene jaaka maloko a o tla tsa maikarabelo a go diragatsa gore dikarolo tsa ngwao tse leng gore di gomagometswa jalo ke go kanyelela le tse leng gore di teng mo lehatsi tse di tlhokana le go somarela le go ka listiwa gone ko UNESCO o tla di lista ne re tsile go ithuta ka ngwao ya Setswana mo go le motlhokwa mo go rona re le banana ebile re le bana ba sekole ka gore re tshelela on a modern generation e leng gore ngwao ya re senyegela ya tsamaya re tsa dingwao tsa mafase a sele ke tsone tse re dirang dingwao tsa rona. Batswana ba gakolotswe go tsa dithulaganyo di tshwana le tse ka tlhoafalo le go di tsenya mo tirisong ka jana se se ka thusa go itsa go nyalla ga ngwao le ba ba santseng ba etshegeditse ba tshwana le bagolo ba motse. O nneile ntokolo BTV News Kanye.
balemi ba temo ya nosetso ya merogo ka kgaolong ya bobonong ba re ba gwetlhilwe ke ditumalano tsa papadisano tse lefatshe leno le di dirileng le mafatshe gore ba kgatlhegele temo eo fa ba buisana mo thutose ka dipuisanong bošweng kwa bobonong ba re ba tsere kgato e ka go ikatumetsa lephata la temothuo le bana le seabe ba bangwe go anya dikitso le mananeo le ditsamaiso tse di lulameng a re utlwe Karabo Molosi. Kgaolo ya Bobirwa e na le metswedi ya metsi ya kwa tlase ga lefatshe, matamo a le mane ga mmogo le dinoka tsa Shashe le Limpopo. Lefatshe la temo le bophara jwa dihekere di le 22,700 mme di le 91 ke tsone fela di dirisiwang go ntsha merogo le maungo a selekanyo sa ditane di le 1,569.57 mo baleming ba le 43. Re tlhagana gore re networke re kopanya re ikage re le balemi ga mmogo le di stakeholders tsa lona ya ka lo bona re le hayala. Kganyengwe ke yone ya gone go discover di opportunities kante re ikgodisa. Go ne ga remelelwa mo mekgweng ya temo e babalesegileng, boleng le ditsamaiso tsa molao go e ba mo seemong se se ka kgotsofatsang mmaraka monogae le kwa ntle. Re lemogile gore balemi ba rona ba bangwe ba jesa batho dilo tse di sa jeweng, ba jesa batho ditšhefi, motho wa spraya tsa tseno ka moso wa roba, ba bangwe ba dirisa metsi a go sa tweng ba dirise gore bate ba kgone go ntsha dijo. Re tshwanetse gore ba gaetso e re le balemi re babalele le Modimo reki, re babalele le ene Botswana. Go na le di protocol kana melawana e re setse re dumalane le mahatshe re lemela lehatshe re jesa batho ba leng gore ba harologane. So ke tshwanelo e bile go botlhokwa gore ha o le molemi o bo o ithutile o itseneletse dithuto tsa sorting le grading, go sota di product tsa gago ka di size, go sota di product tsa gago ka tebego ya tsone ka quality. Mananeo a tshwana la Impact Accelerator Subsidy ke a setseng a kotswe ke balemi ba kgaolo e ba le 73. So se go teng capacity building sa tokala le se dire mo go rona. Ga rena kitso bontsi jwa rona re tsamahela re le mama gapuhela re le ma sweet potato se hela re sna kitso re bolwa ke tuta e dira ka e rata mo masimong a rona. Dilo tse tshwana insurance more especially tsa rona mo horticulture ra di talk re di talk hela mo go serious ka gore he ga go tshwarege sente. There is money in agriculture more especially in horticulture if you do everything ka mo go tshwanetseng ka teng. Balemi ba tlhaloseditswe gore ditsela tse di yang kwa mebarakeng e kwa ntle di rorifaditswe mme ba kgwathadiwa go ikopanya le go kwadisa ditshimo tsa bone, sengwe se se tla nolofatsang go latedisa motlhala wa dithoto tse ba dintshang. Karabo Molosi, BTV News, Bobonong. Khamphane ya monogae ya Arona National Foods e a kgoletswe go simolodisa madirelo a le mabedi e la borotholwa go dira mahura a payang a sunflower. Mothusa tona mo lephateng la ofisi ya Gatotona mme Boitumelo go fa modimo a re kgwebo e e supa bokgoni jwa go atolosa le go godisa kgwebo mo lefatsheng leno. Mme go fa modimo o bile se kwa simolodisong semmuso ya madirelo a o ka la bone a rutepego ka Terry Makgoi. Go thomamisa gore Mahama o ikemetseng ka nosi o dira sente mo go tsa kgwebo, puso e na le ditsetana le melawana e thusang go ema nokeng dikgwebo mo lefatsheng leno le gone go isa dithoto kwa ntle ga lefatshe leno. Arona Natural Foods ke nngwe ya dikgwebo tse di dirisitseng melawana eo mme ebile e dira sente. The establishment of Arona Natural Foods is a welcome development. Go simolodiswa ga khamphane e ke sengwe se sa amogetsweng ka jana e thusa mo go thameng ditiro le go fa ba bangwe sebaka sa go thama dikgwebo potana tse di berekisanang le yone. Re ntse re leka ka thata re le puso go rotloetsa dikgwebo bogolo jang tse di dirang dithoto. It is my government's intention to promote manufacturing, especially in the food industry. Khamphane e thamilweng ka ngwaga wa 2014 e rotloeditswe ka madi ke makalana ka go farologana a akaretsa la SEDA le dibanka tsa monogae. E ne ya tsaya tshwetso ya go dira marotho morago ga gore go emiswe go tsena ga marotho go tswa kwa mafatsheng a mangwe ka ngwaga wa 2020. We did not do this alone. I remember very well, for us to invest and to build this plant, we had to approach a certain gentleman.
ga re a dira kgwebo e ka bonosi re ne ra ikamanya le ba SEDA mme ba re thusa ka madi go aga dikagotse. Look, we are looking for money. This is our project. This is our dream. And indeed, SEDA came through and they funded us to build these 2 factories that you see, that we are going to take around. Company ya Goosebumps go tswa kwa South Africa e ne ya bona go le maleba go golagana le company ya Arona Natural Foods go abelana dikitso le maele a tsa kgwebo. We've achieved the sharing and the transfer of knowledge, number 1. We've achieved the creating of job opportunities. Re ne ra abelana dikitso ra thamile ditiro mme bile re rekisetsa mafatshe a mangwe. We've got customers in Zimbabwe, and as you mentioned, that would need products, and we would assist in getting our products there as well, manufactured here in Botswana. Company ya Arona Natural Foods ga e dire dijo fela mme e thapile babereki ba ka tshwara lekgolo sengwe se sa kgolelwang thata. Terry Makgoeng, Botswana Television, Gaborone. wa tso sebaka jaanong ke sa tsa metshameko kgaitsedi ke Ntebogang Sebetlela wa di gorulela kgaitsedi ka kgaitsedi ka o teng wa tsoga ke gano gompieno go mmudibudu go dilo tse dintsi go toropong ya Letswai go re bonang teng Batswana ka bontsi ba goroga ka matla metlo a magolo go magadi pants magadi epic ke bone ile gore le tautono le faselo gone ko so se leng gore ga itumedisa tota kana ha o bona mogolwane mkhotsa mogolo wa lefatshe a tla ha ile gore o rekisetsa teng a bua le lona khotsa a le gone ko ile mongwa batho ba ile gore ba ile go lebelela yone tiro entle dirwang ka kwa go itumedisa thata go ntse jalo bile nna ba supa gore Batswana re lebe mahelo a le gore a ka hetola go nna seo se ile gore ke tourism attraction le ga le re neletsa metshameko tla ke go leboge kgaitsedi yake o lebile Samoka Botswana tsotlhe ka mogala ka dikgang tsa metshameko sa Botswana Tonight ke bidiwa Ntebogang Sebetlela le go tla Botswana Tennis Association la mogetse thotloetso ya 250,000 pula go tswa go companying ya moepo ya Okavango Diamond go le thusa go tsamaisa le go tshegetsa kgaisano ya Davis Cup ka botswa pelo la bofelo le fatseleno le tshegetsa kgaisano e ke ka ngwaga wa 2006 le diapoloko Mookamedi wa tsa madi wa Okavango Diamond Company Dipalesa Makepe o tlhalositse fa thotloetso eo e le go tsweledisa maitlamo a bone a go tlhabolola le go godisa motshameko mo gae. As we announce our sponsorship to the Botswana Tennis Association, valued at 250,000 pula. Re ntshitse 250,000 pula go thusa go ipaakanyetsa kgaisano ya Davis Cup Africa. Se ke nngwe ya maitlamo a rona a go rotloetsa le go godisa metshameko le tsholelo ya lefatshe leno. Re itumelela go nna karolo ya se le tsotlhe tse di molemo tse di tlang ka go tshegetsa metshameko ya selebego se. In boosting tourism and creating jobs. One of our goals is to amplify the growth of Botswana and increase its global visibility. And so we are excited for the games and the opportunities they present to our beautiful nation and excellent players. Moeteledipele wa Lekgotla la Botswana Tennis Association wa Itsithipe a re thotloetso eo e ya go tiisa batshameki moko go phadisana ba le mašetla. The Davis Cup would serve as a platform whereby the scouts from the universities would be looking at their performance to be able to give them scholarships, and also the National Sports Kgaisano ya Davis Cup e rotloetsa batshameki go phadisana ka mašetla ka jaana ba tla bo ba lebeletswe ke bakatisi ba kwa ntle go ka ba reka le go ba fa sebaka sa sekolo go ikoketsa dithuto tsa bone. BNOC le bone ba tla dirisa metshameko e go lebelela le go kala tshameko ya batshameki. Se tla boelela ntlha kgaolo ya borwa jwa Afrika e tshegetsa mafatshe a le 15 ka jalo re itumelela go bo re kgolagantse le ODC go dira ditso mmogo. Never been a time where in any African country they've hosted 15 countries. So we're thankful to ODC for coming on board, making sure that we
make history with them. kgaisano eo ya malatsi a mane e simololang ka laboraro e ngokile mafatshe a le 15 a Africa e leng Ethiopia, Mauritania, Madagascar, Mozambique, Congo, Gabon, Seychelles, Mauritania, Lesotho, Uganda, Tanzania, Sudan, Libya ga mmogo le batshakatsa kgaisano Botswana. La bofelo lefatshe leno le tshegeditse kgaisano e ke ka ngwaga wa 2006. Lydia Poloko, BTV Sport, Gaborone. o ratilenoe ke ene motabogi wa mme fela yo o iponetseng phatlha go dikgaisanong tsa di-olimpiki tsa Paris 2024 noe o iponetse phatlha ko morago ga go fetsa mo maemong a bo 41 lefatshe ka bophara mme ka jalo a iponna phatlha ka di-rankings Segolame Baeng. le gare jana leo la go seroe o ntse a dira bonte mo pakeng eno la iponetse phata ka di-rankings noe o tshegeditse rekote ya lehatshe leno makgetho a le mmalwa mme boshe o heditse maemong a bone ka nako ya 2 minutes 1.39 seconds go dikgaisano tsa Africa Senior Championships. noe yo godile ya tshameka kgwele ya dinao mme e togela go a kwa mabelo a re itumelela go a di-olimpiki ka le sengwe sa sa bolo go se lora. So happy that finally gona le mmeo e le gore taba yo representa is Botswana go di-olimpiki, looking at the fact that dinako di ntse di pala ne ke itumetse fela thata because ntse ke prepare just that ha ka kgona gore ke taboge qualifying standard. noe yo dingwaga tse 20 le bone o ka hatatse ga bokatisi jwa ga Samuel Sepe wa Afrika Borwa mme a re go nna le mokatisi go mo thusitse go le gontsi mo mosepeleng wa gagwe mo pakeng eno. o tsweletsa thalosa ga maikaelo la gagwe e le go ipona a hetetse kwa sekamakgwala ga 800 meters kwa di-olimpiki. Preparation ya maemo a fela thata because re implement the race tactics and everything. So I think we really want to leave a mark. We're going to win. My target is to go through to the semi-finals. Ka 2019 noe o hentse selefera mo dikgaisano tsa African Games kwa Rabat pela thoma rekote ya lehatshe leno ka nako ya 2 minutes 1.62 seconds kwa dikgaisano tsa mahatshe kwa Budapest ngogola. o heditse maemong a bothano ka nako ya 2 minutes 1.62 seconds kwa dikgaisano tsa African Games kwa Accra, Ghana. mme ka morana monongwaga a kwedisa nako ya gagwe e gaisitse a sena go hetsa mo maemong a ntha ka nako ya 1 minute 59.69 seconds kwa Cape Town mo kgaisano ya Cape Millers Challenger Series. noe ke ene mmehela yo taba emetsela hatseleno kwa Paris selo se le kolotase go tswa go Olimpiki tsa Tokyo 2020. Segolame Baeng, BTV Sport, Gaborone. le tsilete bogole tsa fentse lebelo la gagwe la ntlha la 200 meters la Diamond League mo nakong ya 19.87 seconds kwa kgaisanong ya Monaco Diamond League. Ntse le kwa kgaisanong eo Colin Kibinatsipi yo neng a iteisana borathana e le la ntlha mo kgaisanong ya Diamond League o feditse mo maemong a bone mo lebelong la 400 meters ka nako ya 44.67 seconds. Motabogi yo mongwe wa lefatshe leno Baya Pondori ene o dule mo maemong a botlhano ka nako ya 44.71 seconds. Lebelo leo le fentswe ke motabogi wa America Quincy Hall ka nako ya 43.80 seconds. Boraro jo bo ne bo dirisa lebelo le go itlhokoletsa metshameko ya di-Olimpiki ya Paris 2024 kwa teboga yang go phadisana mo mabelong a 100 meters le 200 meters fa bobedi jwa ga Kibinatsipi le Ndori ba ya go taboga lebelo la 400 meters le naeletsano kgotsa relay ya borre ya 4x400 meters. Batabogi ba tla kopana le setlhopha sa Botswana kwa toropong ya Tulisi se emeletseng mono ka la bone go ya go itlwetsa bosa kwa Europe pele kgaisano e simolola. Fa re tswelela fa esale lefatshe leno la Botswana le simolola go phadisana mo dikgaisanong tsa di-Olimpiki ka ngwaga wa 1980 e tla bo e le la ntlha le nna le motabogi wa di-hurdles kwa kgaisanong eo jaaka Victor Ntweng yo mo nakong eno a tshegeditseng rekote ya Afrika a iponetsa phatlha kwa di-Olympiking tsa Paris morago ga go fetsa bo maemong a bo 30 le bo fera bobedi lefatshe ka bophara ebile a kokoantse dintlha di le 1268. Segolame Baeng. Ntweng o tshegeditse bomampudi ja lehatshe leno makgetho a le 3 mme boshe o hentse setsele sa Gauta kwa dikgaisano tsa Africa Senior Championships morago kwa disa nako ya 48.88 seconds.
captain jaaka ba mmitsa mo mererong ya mabelo a re itumelela go ya di-olympic tsa Paris ka hantse a lwela go ipona a emetse lefatshe leno go dikgaisano tse dikgolo tsa mahatshe. Go itumedisa la thata cause le Batswana ko nte ba lemoga gore ke nna hadlara ntlha go ya gone go di-olympic so thoto e tsa bone ko dimo le nna go mpha morale tota ke soela se se tona la ntlhane ke tsa rongwe ga se sepe anong ke ile ka taka lemoga re la ke so se se tona ke lemogile this past week gore ke so se se tona ntse ke tsa mothogonyana le ke ra di-olympic hadlara yanong ke kgone go lemoga re ke so se se tona cause ne ba mpolara ko ena Motswana ntha ya go di-olympic ebile ko ena Motswana ntha o ina gold medal go di-Africa champs so ke lemogile gore this ye ke dirile dilo tse di tona so far and le coach le ene le a mpolela ka yone gore o dirile se se tona. Le kawana leo la sethopa sa Mau Track and Field ebile a le ka hatase ga bokatisi jwa ga Joyce Mosimanyane a roya go lwa ka gothe go bona a dira nako e gaisa go di feta go dikgaisano tsa di-olympic segolo ja ka elela ntha a ya go di-olympic go tsweletsa re mo nakong eno ikatiso e tsweletse sente ebile ba ne ba dirisa dikgaisano tse di sa tswa go wela ko Cameroon go ipankanyetsa le go bankanya dinako go wela mo maemong a botoka. Ne ke le emotional tota ne ke itumetse cause ya ke bolo berekela home cause ka 2021 ke batla go di-olympic mara ke paletswe and it was my worst year in my career 2021 but this year go ya go di-olympic is a great thing cause ke so se le re se bereketse na le coach and ke so se ne se le mo planning tota na di-preparation tsa me di-goodies ke sa re improve le mo dilo tse dintsi thata cause this season ke improve le mo technique ya me more cause I ka lebela this is my third season ke dira di-hurdles so this is tse di lene ntse ke se good thata mo technique so preparation ya me ntse re focus mo technique le rhythm nna le coach and se sengwe gore di-Africa Games le di-Africa Senior Championship di mpreparile thata go itse go compete mo championship so ke bone gore I'm better cause ke kgona go handle the round ke itse di-championship ke sane di-championship tse two ke se re silver go di-Africa Games gold go di-Africa Senior so mentality le physical ke tsa gore ke ready ene goal ya me go Paris is just to improve my time to do personal best and so ke bona gore nka se kgona cause ntse ke ta improve hela mo go thagetseng. Victor Ntwe o simolotse a taboga 400 meters hela pele a tolela kwa di-hurdles kwa simolotse Bonte a thoma rekoto ya lefatshe leno ka 2022 pele a thoma e ntšha gabedi monongwaga ka nako ya 49.14 seconds le 48.88 seconds o hentse selefera kwa kgaisano tsa African Games kwa Accra, Ghana ka nako ya 49.38 seconds. Segwalame baeng BTV Sport Gaborone. Manamisa mafoko wa lekgotla la Botswana Chess Federation go itse modimo Makgatle a re kgaisano ya Gaborone International Chess Open e tla fa batshameki ba setlhopha sa monogai sa setšhaba sebaka sa go ipankanyetsa dikgaisano tse di tlang tsa mafatshe. Makgatle o buile se kwa tshimologong ya kgaisano e ya malatsi a mararo mono Gaborone. A rutlwe Kagiso Molelekwa. E tla re ka kgwedi ya Phatwe setlhopha sa setšhaba se ye go phadisana mo kgaisano ya 4.5 Chess Zonal ko lefatshe la Zambia pele se le ba go Budapest, Hungary go phadisana mo Chess Olympiad ka kgwedi ya Lwetse. Fela Makgatle o kaile fa kgaisano e le yona ya bofelo pele ba phadisana mo dikgaisanong tse. This is an international open tournament. We have got around 150 players who have registered. Kgaisano e ke ya selebego se se kwa godimo e ngokile batshameki ba feta lekgolo ba akaretsa batshameki go tswa ko mafatsheng a mabapi jaaka la Zambia le Zimbabwe. Ka jalo re solofetse kgaisano e masheta batshameki ba ya go phadisana mo dikarolong tsa borre bo mme ga mmogo le ya banana. Players from the open section. We also have players from the ladies section and the youth section. Kgaisano e lemogiwa ke lekgotla le tsamaisang motshameko wa chess lefatshe ka bophara la FIDE International Chess Federation. Some of these international players, they are titled players ba leng gore di rankings tsa bone somehow di go godimo and go lo mo go tsisa competition gore e ne le boleng jo bo rileng ha ka gongwe le ka tlhaloganya. This competition is federated. My aim objective is to win the tournament, but it won't be an easy tournament. Maikelelo a me ke go fenya kgaisano e le fa go sa ye go nna bonolo ka jaana go na le batshameki ba meme a go godimo mono Botswana. It's to win the tournament, but it won't be easy to win the tournament. I will make sure that I will be on the podium. That's my main aim, is to be on the podium.
Basically, this is my preparation for the zonal games that I'll ke dirisa kgaisano e go ipankantsa dikgaisano tsa mafatshe di tang kwa Zambia le Budapest ke ntse ke se ikatise ka ke ne ke seo mono ka mabaka a sekolo. China for my maths training. So I'm playing this tournament, this category as my preparation basically. Kgaisano e tang bokhutong ka mosupologo e ngwakile batshameki ba feta lekgolo go tswa mo kgaolong ya borwa jwa Aforika kwa mofenyi mo letlhakore la open section a ta ikgapelang 6,000 pula. Kagiso Molele kwa PTV Sport Gaborone. Diwela fela ka tselentseng jalo dikgang tsa rona tsa metshameko tsa nako ya bosupa mme nna le wena tla bo re kopana gape kgante jana ke di go fa jalo ka temi ya sekgowa fela se se baka ke sa ga o lebile sa moka go gakolla tseneng di go ga go tlhogong kgaitsedi yaka tla ke go lebega re kopane kgante kana kwa bahela mo ga ke tsemme bile go mpela ga re tsamao lebile no ntheditse thata gore mo di olympic tse leng gore di setse hela go nka dibeke tse pedi go na le ditso tse di diragetseng Victor since re simola go phadisana ka 1980 e tlebele santlha la tshelono le nna le motho yang go remela mo lebelong la di-hurdles. Alright. Gora gore jaaka ne re bua maabane Botswana ona le talente ntsi mme bile re santse gore re tse di tsompelo re di tsenye gone go ile gore re bona dira botoka teng mabelo le mmabontle. Ke a leboga. Wetso a re gakoletse neng di itlhomile kwa setlhoeng. Dr. Mokgweetsi Masisi a re molotlo wa bakgadikgadi epic o na le tshwanelo ya go gola mo go ka tumang lefatshe ka bophara. Tona wa ditswammung le kgothetso a re lefatshe la Botswana le ka kgona go rekisetsa la Mozambique motlakase mo isagong. Kampani ya Okavango Diamond e rotloetsa kgaisano ya Davis Cup Africa e simololang ka la boraro mo Gaborone ka 250,000 pula. Wetso tsa nako ya bosupa ne re go tshwaretsegela di le kalo a re a kwele go ba tepolwapi ba re ne le semo sa bosa. Bagaetso madume amogela seemo sa loape o setisedwa ke Obakeng Casper Mataki go tletse go apogile go ikutatsa go le bothito mo tshokologong eno ha re lebela setshwantsho sa lape mo maitse ba gompieno supa go apogile mo mafelong otlhe a lefatshe leno mme ka tsatsi la tshepe re solofetse re bo dikgaolong tsa gabe gantsi le le gare go bona le dibata tsa maru fa mo dikgaolong tse dingwe gone re solofetse re go tswelelentse go apogile mo maphakela re solofetse re go be go ikutatsa go le tsididi mo mafelong otlhe a dikgaolo tsa lefatshe leno ka selekanyo sa bobedi kwa Tsabo Gaborone ga mmogo le Francistown kwa gantsi le letlhakane gone ka selekanyo sa botlhano Selibe Phikwe ka Sane le Shakabe gone ka selekanyo sa bosupa mo tshokologo re solofetse re kgaolo ko dikgaolong tsa Kgalagadi le Borwa go ikutatsa go le tsididi ka selekanyo sa 10 le bosupa go eng kwa 21 go kgaolong ya gantsi re solofetse re go ikutatsa go le tsiditshana ka selekanyo sa 23 go eng kwa 25 mme mo dikgaolong tse dingwe tsa lefatshe leno gone go ta ikutatsa go le bothito ka selekanyo sa magare ga 26 go eng kwa 30 ha re lebella ditoropo dingwe mo Sadek re solofetse re kwa Cape Town e be go thibile ka bontlha bongwe ka kgonagalo ya pula kwa Appington re solofetse re go bana le dibata tsa maru ha re lebella ko Johannesburg Port Elizabeth Maseru le Manzini re solofetse re be go apogile kwa Antananarivo le Beira re solofetse re go bana le dibata tsa maru go apogile kwa Harare Lusaka ga mmogo le kwa Windhoek ha re lebella kwa Dar es Salaam Kinshasa le Luanda re solofetse re le gone go bana le dibata tsa maru go apogile kwa Blantyre ke sone seo se mosaloape a nne boroko. Now, Arona Natural Foods Company has been commended for its impressive effort following the establishment of a frozen baked bread plant and sunflower oil plant. During the launch of the two plants on Thursday, they assisted